semoga puasa kita semua diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini dia menu berbuka kali ini. Ada sambal lalapan, paprika jumbo banget ini. Ada timun, terus ada ikan goreng. Oke teman-teman, sebelum lanjut makan, berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.